You have seen the consequences of you being declared non-cooperative, a spoiler, a negative person like Riek Machar. You have seen who are Gombe la Kefe Town in South Africa, Galumash in Nigeria. The South African told him, look, Intermat to Gombe in South Africa, you are secure in South Africa. Nobody wants you in the region. Gala. What does in Bebshi? He is still using passport with our South Sudan, with our first vice president. He is calling himself legitimate vice president. I don't know who is legitimate vice president. Legitimate vice president, you cannot be legitimate vice president. Lo Reis Amul Qarar, lo party without Tara Duinta. Reis Amul Qarar. You are relief. If you are relief, khalas, you cease to be legitimate. Rekap fi tayara beguwa. Fail and can't do visa in Nigeria. Leasa is being investigated. Who gave him visa? Who gave him invitation in Nigeria? Because Akumita Nigeria Galuman, Mamalo invitation. Who Laman Wasal Fiadis Garilo Yahui, you have nowhere to go because your visa has been cancelled by the Nigerian government. Then Mabishil into Nigeria. Galo Kare, you tell us into Bimshiwet. Galua there Pagak, South Sudan, Ethiopian Galo no. Because you're going to Pagak mean crisis, means fighting. Then we are not going to allow this. Galo Khalas Bimshi Khartoum. Galo lakin ma minded busy la Khartoum Gala. Who can come in Khartoum? فالإثيوبيين المساكين allowed him to board ودول خرطوم. لما وصل خرطوم الخرطوم قالوا له أنت ما مرغوب وجودك في خرطوم. نحن ما دايرين هنا. They delayed the Ethiopian airline قالوا أنت رجع زولكم ده لما أنا جبته فوق. كويس؟ 4 ساعات بناقش مع حكومة السودان. قال نادولي بكري قالوا له ده ما مسؤولية بكري. ده مسؤولية بتاع security وناس migration. You are not needed in Sudan. رجع في إثيوبيا. Then the Ethiopian contacted us. أنا يا جماعة زول بقى ما عنده محل عشان يمشي فوق. لو كويس هو is a South Sudanese. Let them choose, including coming to Juba. كويس. قالوا لا وكان بيجي by the way. كان بيجي بقعد عزيز زيكم ما بيمشي سجن. لكن هو ما نايب أول. لكن بقعد لو هو كان زول قوي وزول شاطر بيعرف شنو كان يجينا. يجي هنا يقول يا جنوبيين أنا يعود أنا جيت. What do you think the government will do for him? ما government مشكلة بتاعه ما government ذاته. هسه هو ماشي ما illegal passport because this passport has been revoked. يوم ده condition نم بنلو كويس إن أنا passport الofficial ده بنشيل من diplomatic بنشيل منك بنديك ordinary passport. On condition ما don't incite violence. ما ده كلام ليال المساكين ده أضرب عربية أقتل المواطنين هجم دكان. You call for peace بنديك passport ما عندك مشكلة أنت you are South Sudanese. So رجعوا لأديس. لما رجعوا لأديس الإثيوبيين قالوا يا جماعة you help us. زود بيجي ما في محل بيجي فوق ما ده رجع لجوبا. We negotiated with South Africa. South African قال كويس then we can accept him on condition. Who can match Matarada Horas وزوجته 5 of them. South African قال on condition هو we shall allow him to South Africa يجي بس مع حرس واحد. وحرس واحد ده نحن ياهو بيختار طبعا they have known الوراث ده منو فهم يختاروا ابو دقن اللي كان بيمشي معه ده I thought he came to this one he كان جبريه الزول طويل بيقعد اسمه ابو دقن اسمه كوك. South African قالوا خليه يجي مع كوك. ف we communicated this to Ethiopian and الإثيوبيين لما مشوا للفيريفيكيشن unfortunately ماشي لقوا كوك ده عنده باسبورت بتاع إثيوبيا
فسالوه قال له انت باسبورت اثيوبيا لقيته وين؟ قال هو لقاه في كامبيلا. قال له كويس then you are Ethiopian انت ذا you look like زول بتاع اثيوبيا. ده شنو وداك لرياض مشار امرك برا من سفر رياض مشار. فزول شالوه برا منه then هو مشى لجوهانسبرغ with the two people South African ما دايرينه. لما وصل المطار قال لا النفرين ده these are not the ناس اللي نحن كان دايرينه. We don't want these people in South Africa. المهم جماعة ناقش قال خلاص خلوه يمشي ما داير. عنده يومين ما نام. You can see مسج ده ودوا لفوتيو ألفريد فوتيو ويلس والبه. الدنيا ده كله ممكن تكون زول عزيز تكون زول محترم زي تعبان ده تكون محترم زي تعبان ده. لكن يوم انت بلقبت يوم انت بلقبت الرزال بتاعه يا ولد انت بتكون ماشي من بلد يقول لا انا ما دايرينه. لما عافين بتاعك بيبقى ما كويس عافين بتاعك ما بزول دايره. لا we don't want you. No we don't want this man. كويس. This is the meaning of being a negative person. It's spoiler. The world has changed. ده ما زمن بتاع زمان. الزمن بتاع حسن ده قانون واحد وكلام بتاع election. It's their power. Wait for election. Let the people vote you into power. Be an humble person. كلام بتاع كنيسة بتاع peace يا وناس كله العالم هسه الشيء بتاع العالم كله جا فوق. ده ما كلام بتاع violence. السوداني ما شغالوا ده ميتا يوم ده جينا عشان تجي تعمل علاج. بعد ما انت بقيت كويس انت خلاص عملت قال we must topple the government of Juba from Khartoum. We don't want you again. So alhamdulillah هو مشى في رجع لساوث افريكا. جماعة هناك في قالوا له this is what we told you يوم ده. So نحن help me by communicating المسج ده للعيال بتاعنا بتاع إيكواتوريا وبنات بتاعنا قالوا من يكونوا بالبيس.